niho ndi umwana wawe tinshisha obwo abona bayiro mu bara beshongoza bokureba Darumbarokore. Darumbarokore. Okay. Ladies and gentlemen, anytime from now ompira gutandika. The game is live on TV West. Kandi twarugaha kinyogo ndo mpira. Ogwa abamakaneka ndabakuza n'abavuji ba boda boda. Abamakaneka bine Spana. Kandi twaja mutsa kwanda twabachebera uturashanga ine Spana. Tukwenda Saurin Soka. Abamakaneka bakuritana n'abanywani bita ba boda. Kandi tutwari mitinga oban boda timuchi stage zona from the city of Mbarara. Bona bija kuba bari aha timu ejo. Anytime from now ompira gutandika. Indeba hanuya bagwemerera mu kureka ngo kintu kitambara kunje munonga peshike indeba ruhwaho je buterevu Wilbrod shot number 9 arokunje munonga shot number 12 goal kureba no mwana atakuzana zana shot number 12 mamweta Wanda Black Wanda ayemerewa na shot number 19 obarikweta Musotari katonda wange ompira niko gwatandika gutyo para live TV West mwana wanjye ya TV West twenda kwakira yabari kuremera aha TV West kandi ho twendira mpira no greba hagati y'abeshongozi kandi hamwe na team ya TV West hamwe na Radio West turiacha ikishamaza echa Global High School omurembo rwambarara omwana yagushuka nkoro kutambika hit song ubwo no mweshongozi ko yana akora throw in ya shankoro kora hit song hit songs abeshongozi tebaye na hit songs bineche makurondo umushongozi atakozera hit song nakwita kasi murimbaza na shikompiani ambako najya gutunga tiya gutunga shana ba 15 bagwakira mpara nuya Black Wanda bagwakira no madama nuya gaba passa nuya za wachigwine trying to keep it in play bagutoza heru eja kwatro in faster murunje Ivan shana namba 18 akwata mukutora heru yes shogani kweze emerezi tyo kandi twenda kubashaba ngo mpira kugura kukihonya bara utagwiba mutaka ibe mpira ampiati ndego agwaza kuri we wabyira maka mugurete yes shogani kwezi zityo mpora akukiri 0-0 and of course we're celebrating independence is already ashikompirano yakasi murimbazi azegwachana mu defense aivaza kuteka imbera nibyanganuya batamanya na shot number 12 agaba passes hanu ya shot number 8 na gushima sali shot number 14 agabeshongo is trying to get through the box na bamutomera nagwa refena ajatenchi goalkeeper na asharo muntu anu ya onana baby bagutumira baguheba batima ya TV West shot number 10 pia gutambana mpora tushabe Andrew nakapira bakamwiba mpora chikine tushabe Andrew na tero muntu anu ya pass shot number 9 abo abeshongozi 1-2 tukashabara hangana atike chipira chinga munonga bisisi no nagurumba nikirikemba tumugureke mbaguye mpora Andrew Naugaruza, is there anyone? Shot number 15 na yahura hanu ya Abdul Karim Sengendo nikiri kembo mpira na pasa side ife mpora kwa tamsha namba 18 mpira gwatora heru mpira nuguza kunurogu mpira nuguza kunura mpira nuguza kunura inga mbirevi Kasim Rimbazi na kubona gushuka abwa TV West the captain Kasim Rimbazi na chenchura makuru Kasim Rimbazi na gushuka kuri munonga na kwato Akbal mpora baguye yo mpora nyuma Terechwa shingo munonga beshongoza nuya shot number 14 trying to come through bakwata manuya aba TV West mpira ngutora heru referee aje unogo kushikogwa TV West yagusemurira hamwe shongozi emberani kwezi zityo shiko mpira faster jikonda Abdul Karim Sengendo tia mutunga akubana akwata manuya aze kutambara mpora agaba pass kunje munonga nuya Ivan Tidio msikazo kumeka Akbal mbako yaza kwa bimoka pasa nuya sigaza goalkeeper what can he do atele mboko pira gwatora here that was a nice opportunity Abdul Karim Sengendo with the first opportunity of the match mpira gutoza heru far and wide. It was a good ball omwana yamarabiza mpira munju munonga but he did not come with his scoring shoes kuriya barinye bana mwe fire kuriya barinye eso gari kwezi zityo yani asibona mpira ya kunje munonga za kutambara ni musigazo kumanyonka mbako etaka pasa no harosha number 6 abeshongozi inga mbere bisiso na ndagaba pasa kunje munonga bachigwina nya batomerana ndiyo mbako no mpira na sharo muntu anuya kwatamugwa tora herusha number 18 good defensive play pira gutoza heru
Bampe UG pira gutoza heru mpira kuzimunga numpera shot number 8 Mbaku azukuronda hanuya bagiye abeshongozi diwa shot number 12 na Sharu Muntanu gaba pass gaba blind pass na guha hanuya Ivan Mbaku achigwine Mbaku no pia nakuru akaba jogora hanuya achigwine aza kutera passes hanuya shot number 18 Bampe bagwachira abeshongozi umusigaza yona anaetera hit wenka inga mberebe na baraba musigaza hanuya urukumanyonka atemboko hanuya no hariho shot number 2 naguya yo ho chirikombe ombokti yabesho twari mboko hanuya kipa nagunyweza na gutanaka bisisi no kachamwite besira banapoteza mpira hanuya naguya yo hanuya my Jesus my lovely Jesus TV West baferwa opportunity clear cut opportunity abazana basha tubona bari ha mupira you had Andrew Tshabe bisisi no okawe bisisi no nagubana tomero kuza kuteba bisisi no karu kureba we yaza kuteba abantu we yatomera my Jesus Dickson akaba pasa ni mpora shot number 12 ababesho kuzatera Dickson kanzu kunje munonga ne kwatayo batambana mpora 1-2-1-2 bagutumura heru kunje munonga bageze Shogana kuzichemelea zitio mpora za kutambara no mpira o midfield shot number 2 mazoga bapasa na shot number 8 azo kushara umuntu namweta kumuyaho nebyanga bashigwina beshongozi shara umuntu amuterejirita shara wa kabiri hanuya akora binja lito too much shot number 13 azo kushara umuntu nya madam na tumerana na Akbal bashigwine Dickson na biyaho kurunje munonga mpora na kwata Akbal azo kushara wo kubanza wa kabiri nawe na muyaho achigwine mpora na grubataho na baterecha na gazanyima tudiwa Andrew na gapasa side ife na gwachira Elias na kushima side ife bakuronda hanuya senge na kutunga tagutunga diwa Ivan aleta pass hanuya rwagati na kutunga tagutunga shot number 12 na tunga umuntu shot number 15 bisinsi no yatomerana bisinsi no weche ino kutomera bisinsi no kugukwiza jya twagaruka ho bagenzi agomana jya twajuwera gukushika ogwa TV West Elias tukashaba ruhanga gushaka kudibonga shot number 9 asa kumpia na gutoza heru kujusi yangu atia umajingwaga bukedde kuretire chikweta pre-pass PRE pass PRE urukwetebe kanisa PLE abwabiye jabe chamshanju wabano kundo mwana uri kumwendeze birunji umwagogora success card muguru rupapura rwabukede abase kubana ashanga mweje kurunji minonga so hamande nako ari mu math Tuesday arm SST pepe ya science ne kwer mu Wednesday kandi arwakana no kushanga mu pepe ya English so abazire abeji ba anko ba anti yeah bagurire abana ikisitambire ku jumnonga shogana kwezi zityo pira ku kiyo mplay ku 0-0 shana banana gabo mpira ku jumnonga toka header shitacho na 12 na kwata refena jangu ya kwata it's going to be gokusumura handball slightly outside the box that could be a dangerous position. It's a dangerous position umzani mulunji munonga ho na asa kutera free kick tunganuya an opportunity abeshongozi the good opportunity. Let's see what they can do. It's coming. Yo free kick hanu free kick eyabeshongozi indeba hanu ya shot number 12 ya Jemeramno bamweta Black Wonder. What can he do? Bateka uchenja hanuya. It is a nice opportunity. Indeba hanuya Onana manager wa TV West Santana yasutukusa na rabia mpass kurunji munonga hanuya kipa na ruga ya gutumura gwagaruka nyima Andrew na kwata bisisi na tera mboko hanuya makwata mu pira gwatora heru. My lovely Jesus bisisi no yatunga mupira hanuya yatetemesa mu mpira gwatora heru. My lovely God. TV West have an opportunity nunjanuya okuteba mpira bya Yanga mbako na kwatamu shana number 12 Black Wonder
atumana bisisino nagama bisisino cyakora abantu atogo yamutere ngwa. Free kick neza kuba yaba TV West. Free kick ya TV West ndeba Elias yayemeramu ayemeyena na Mbaku. Shoga ni kwezi zityo. The free kick. Esayo na bisisino na atebo muntu. Yes. Esayo na bisisino na atebo muntu. Yes. The free kick. Nice opportunity hanu ya wa TV West. Nikili Kembo. Free kick. Zatandika kumutagata. Free kick hanu. Yes. Free kick. Elias anaja kwa nayo mpira. Let's see what he can do. Elias ayo mpira muringwa higuru hanu ya Nikili Kembo. That was close, pira Guaturaheru. Good effort to Kurgowa shot number 14 Mamweta Elias. Sales agent about TV West. Ugomwana na kunda sales to the agent, to the fact that mkati ya wamjo tino muntu aroka stoma. Na argum try na wanzaya closing a down business. That's yes, Independence Cup, ladies and gentlemen, is proudly sponsored by Charity Chibaju. Kandi ya tamu center kulebe kongo mpiro kwa jeno misho. Kandi tuenda kusima bataibitu aba Red Cross Society of Uganda. Kandi nabo batamu center kulebe kongo Independence Cup ya TV West ya jeno misho. Mononga kurunje mononga. Kandi izukango bataibitu aba Nyakayozo. Is that it? Yes. Yes, Mwisako. Aba Mwisako batamusende kureba ngo mpira. Kandi izuka n'abanywanyi bitu aba Global High School batamaka sende kureba ngo mpira gwa Jeno Mission. Nindeba director Global High School Mr. Kanywa is steady ariyo azirinzire ariyo mugora hagati timanya kubara kuretere kizuka. Bobze. Yeah, man. Yes, izuka nguna naba union up aba boda nabo bagira ngo baruho munonga kugira ngo aba boda izuka ngo mpira guragaruke mutwaro go muri yogo tuza ompira ogwa ba makanika versus boda Bob no hagira baha makanika na ba boda izuka ngo aba watu nabo bayizire munoga kandi izuka nga Eliana Junior School nabo batire musente kurebeka ngo mpira gwa Jeno Miso embireji. So yes sir, chaba kubiyo mugoro yabeshongozi corner kick. Yes, abeshongozi byatandika kubatagata eba producers bingi badiyo mu mpira gwe. Let's go Bobze. Corner kick kanu yabwa TV West. Yes. Corner kick. Yes, tugiza yes. Mpira mulungi hanuya. Mpira kumiza mugwatora heru. Referee Jatenchi. Jakuba goal kick. Izukangu after party here is we are going to be at Laxaban Grill. Haria Rebikono Mchijaga Izukangu Twarga after party is going to be at Laxaban Grill. We say to Jende celebrating Independence somewhere. Right. Yes, so throw in from TV West. Elias Rutugusa Akbal Nompira. Yes, Mako Nompira Bisisino. Yes, it is an offside. Goal offside. Ampera Gurion Garka aside shot number. It is coming. Shot number 5. Yes, Elias Rutugusa. Yes, number 2. Abesongo Zompira. Mpira mringwa mnonga. Shot number 8. Yeah. Shot number 8. Referee Laina ya Jirango offside. Shot number 8 barakwita Kagame. Yes. Kagame yabarireyo. Yeah. Jakuba gokusumura gwa bati bose bakusumura fasta na kwa tabanuya. Fasta. Luimbazi pora. Kasim Munonga msagazuru kumenya. Yes. Shot number 10 hanu yabeshonga zwe. Sirukubya gole ya TV West. Cherukubi izukango goalkeeper number 1 Santana Ronald, manager wa TV West ni wadiyo mtia hagati ni wadiyo hagatom amitaho kana mbitano. So it's a goal kick by right. Elias Kashabaruhanga Elias yatayo mpira mlingwa mnonga TV West Akbar nompira TV West nompira mpira gojena TV West nompira
TV West nompira baguyamo. Yes, Marco nompira yaguha Andrew Drew akubal nompira yabiyaho 1-2 yes good move koka move yeye ila kujire out and wide. Yes, and kusima ba sponsors bitu Get a mass. Tena kusima ba sponsors bitu aba Mwizako ni bakugirango ugende igure wa accounts hariya Mwizako tenti yabwe ro hariya wano tahamo ejo tenti empango munonga tenti empango ya white ya Mwizako genda bako igure wa account na Mwizako bine boda loan wano enda boda loan yo genda ho hariya Mwizako school fees loan. Yes, aba Mwizako hariya neba isinto neba chitambuza Ariana Junior School abakushanga hariya Koranoria bakuzirangu nabo batamusente ikoreba kongogo mpira wagendo misho izukanguro basakutwara yo mwana wawe bamushomese bine kuruga a baby class up to P7 Ariana Junior School. Yes, nabo batamaka sente Honorable Charity Chibazu. Yes, Honorable Charity Chibazu nawe yatamusente nyoma za tuletirente. Yes, Akbar Nompila, Bisinsino, Akbar Nompila. Yes, shot number 15, now Wesongozi Nompila. Yes, entertainment industry. Yes, shot number 12 of Madame Zay, Yatau Passino Jimonga. Yes, I'm a TV Kasumi, I'm Jang Toina Hokuza. Yes. All right, pia nikujakwa kwa banyoni bitu abeshongozi. Bito vetako hanu ya korwa wa TV West neja kwa free kick ababeshongozi hanu free kick yabeshongozi ndebano shot number 15 ya Yemeraho okubasa kujishia kama mweta Owen kusijira shot number 2 mweta boy shot number 2 yayo mpira mulingo munonga higuru na kwatamania kuntu munonga Elias akutozayeru. It's going to be a throw in boy nazagaruka na kubahereza to live at TV West shot number 2 boy azagaruka na gushuka asagushka gusima box katurebe ndeba hano harimo kwese nikamba gushika box anya mpora kipana kwata munuguruga mu kuchita higura ni box akavuyo kipana gunyweza kipana bamweta Santana. Yes, Onana no hura mazino kwa kutambura Santana Onana banana aibambe Santana katonda wange arimo kusindikana hanuya mukazi yarabaha yabaine nyashi atasa Chinyankole chichi katonda wange. All right, sir. Yes, today on Tujeno Miso Bobze. Yeah. Esho kanikoze ari okutomera hanu ya Endeavor Elias ari hansi abamu shaya mutere onko ware muntu yatere nkito muntu muringwe kakwata munwa nabaya bajanukire munonga konka nikirikembo wamurebiro mu miti ariyo nagirango mundetere kipa ya mizi ibintu byabakali. That's right. Yes, esho kanikoze zityo wano tukambira ba sponsors bitu. Yes, nabani kugambira ngo hati waza hariya atente ya Mwizako no basako iguraho account ashirinjo mutwaro gumwe gonka. Yes, instantly iwe genda nendanga muntu yawe genda hariya ni wakubota jine iwe rabaho ezaho attent ya Mwizako ogire bakukorere ikintu chamani munonga iwe no enda loni ya boda no enda loni ya school fees no enda loni eyobuhinji everything oze hariya attent ya Mwizako. Yes, nikiri ikintu cyabakari gwamuragara atwe nikiri. Yes, na kwa mpia nana gureba nka hit nagureba hit song kwa kureba hit song yije abanza giguza. Yes. Bobze tena banyani bitu abeti jaga laksaba twenda kwisangu twayijana jaga hanuya taronshonga bonjo shemerire kubona abona waba ari umuntu urukunda kuchargingamu norabaho ekintu kibaho kurunji munonga everything that you want, all the beer that you want eroho. Yes. Ompira guriyo lugendo misho agati ya TV West. That's right. Amwe nabeshongozi baburenje rizoba Andrew Nompira kandi scoring zemerire 0-0. That's right, sir.
Uchiri 0-0 natiko chipena kumunonga hanuya. Midfield ngurabamu na guachira hanuya Kasim Ruimbazi trying to get the ball. Elias Rutugusa na guya kunjuminonga. Elias Rutugusa na tugumena na madam hanuya. Elias Rompira. Elias agutekowa Akbal. Akbal na agutekowa Elias na gutunganya Mbako. Mbako na gaba pass kolonda Andrew Tia Mushangayo. Baguya beshongozi wa shana number 9 na tumeka ka pass karinga mnonga na rubata harun amuskazo kwa Elias na agutekowa amuskazo kwetwa Ivan na tera blind pass shot number 10 na teka umuringo mnonga batiguina shot number 19 na agutekowa box mpora mpora weza kutambura can they penetrate shot number 9 agabisho twele Mboko agutoza heru shot number 9 mpira agutoza heru wana gukubya bweru shot number 9 bamweta Will Broder mpira agutoza heru nja kuba goal kick yes bagutandika faster ba team ya TV West diwa Elias he mpira mringo mnonga shot number 19 akwata manu kuntu mnonga shot number 18 Abdul Karim Sengendo yatiro muntu kungufu amutera kungufu anuya shot number 18 akuziro shot number 15 bamwita Owen ayemerire waona na shot number 2 boy ateka chipira chingo mnonga mpora Kasimu mpia kutozeno kukushuka throw in. Thank you so much Mr. DJ Gwasinga. Exactly what I was looking for. Yeah. Bakongela omusara. Bakwejaga ekijaga kimurebe. Glass ne yashinje 15. Ekijaga kimurebe. Ekijaga natuwaye kwamba za kugambira je. Yeah, so ngani kwezi zityo pemba kwata mu pora higuru. Za kutambura ndio kapass. Dio Abdul Karim Sengenda kino mpira na donda kulonda hanu ya bisisi na kutunga tagutunga shana namba 15 agweyo na gutumura. Very well played in the defense. Na rwata manu ya Elias pira kuchia higuru mpora 1-2-1-2. Efarina jangu haro offside. Efarina jangu haro offside. Amana gituro mwana wanje enaga charite kibazu akunde byemizano kanda ijire yatikoya tirati entejo yes ente no jumanya ente boya yes freki kanuya ababeshongozi azakora kabarini kanga tiriwa Andrew no mpira kutekwasha number 6 Andrew agwachira hanu ya mpora yes arokutomera ndio Elias Rutugusa na kama pass kwenda Mbako na kukurata what can he do aina shana Mbako senior reporter TV was akwata mu 15 arugutoza heru yes. Shana number 15 bamweta Owen DJ Dayoku baby Nikiri Kembo ibintu byatandika esho gari kwezi ziti ekijaga kiruwaho yes kandi ishuka throw in anu yamba kushika faster Mbako na kwata manu yari muri babiri bashatu nabarabamu bachigwina ina shana number 18 Mbako gwina kaba pasa yu akubato wale Mbako hamna chigwina akbal my Jesus referee jangu hamsini is going to be a free kick for TV West a dangerous free kick omumwanya mubi munonga yes omwanya mubi kandi ishuka ngogo mpira is proudly sponsored by Cool Events. That's right. Cool Events bakugira ngo bine stage ya mani nkeji mukureba ne basa kutera ebivuru na nebyoma byamane free kick ya TV West. Can this be an opportunity for TV West? Gole na yoyoma. Can they do something? Wandugu watazamaji gole inayoyoma vile ninaona vile ninatazama mambo huenda yakazorota namwangalia Nikili Kembo vitu vimekuwa kali kutoka kwa side ya waimbaji ndio hiyo free kick ya Mbako imeliona na Akbal what can they do yes Mbako na Akbal it will be Mbako let me see what can they do atakompira hanuya akutera muchenje yes agwachirano ya Ivan Murunji Radio West kama pass diwa madam shana number 13 akaba pass ide ife kwa tamsha number 12 yes Hivondo Dickson bajango chwene ncho kozesa Dickson ya gutakaza chesi ya Hivondo yes yes just like that chweka chokubanza Echeka chokubanza nikwecha agenda chityo ladies and gentlemen. That's right. Kandi twenda kusima aba sponsors bitu abasire makasente kurebeka ngogo mpira gwa agenda misho kandi ijuka ngo tuli live at TV West. Tuli live at TV West sansa ndetena ku t-shirt njagala gaba ku t-shirt kandi noma yatu atwadzire ngu around this time twine performances zabeshongozi nindeba Jose yashyireho abeshongozi batushiraha omweshongozi ranganwa Jose abeshongozi tandiko barete was supposed to have entertainment
entertainment eberwaha dene chintu kitambura kuri Munonga bitu mnyano wanjuri ya TV West yabare mpira first half echoka cyo kubanza gwa 0-0 you would say TV West batunga opportunities nyingi Munonga konkatu abasa kwanda bas convertinga. I think the best chance was for Bisinsi. No, he had a nice opportunity konko mpira ya tekayo kache kaendera kajira aheru na beshongozi tebari kubi. They are playing some nice ball home midfield shot number 12 wabo mwameba kweta Black Wonder is trying to do well na numwishi juile shot number 13 aho na wena azana mpira murunji Munonga konka. They are lacking a bit of some coordination baba outpowered mwameba rukweta tugusa hino kuyabachiza mwamani aho on midfield. So as it stands right now abeshongozi maybe if they can make a couple of substitutions here and there okugeza ho kureba eche bakora bakongera firing power yabo na defense they can do something. Echindi no kugira ngo goalkeeper wabeshongozo bari kweta Nikiri turukumanya harire twena twena tukahamanya kokana arebe ko muntu hereze kurekura hitting kigana kandi inko argo mu studio session ompea kuguri kwija abana areba best kandi nindeba team honorable Rita Bwaika nayo yashiremo mu nyumba kandi naza kuba natwegitaho anytime. Ompira Kasameme otafero ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunje Munongo ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yagwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo Munonga Simba JK komushono beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaeza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira lero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo lero after party Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira kunguza kwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bo kubika no kuzesente hamwe byo kuwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero y'omurembe abwa Nasena Primary School omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyo kushongora beji ombya karmajezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha echo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hii ompira Kasameme otafero ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kunje Munongo ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yagwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo Munonga Simba JK komushono beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaeza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwadamu omupira lero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abama TV West na Radio West no batebikanise ogompira aba Red Cross bajirango takajira obukuta bona Red Cross baruho hariya Red Cross baruho kandi ndeba president wa beshongozi nawe yakireho omwami Kabaka Simon korako that's right eshongani kwezityo yes sir kwezemeriro mpira abeshongozi nimbareba Naswanda ni mureba Naswanda nashi Basta is here. I can see King Edina na waruhu yashiro mu nyumba King Edina no mushagozi wa man
Hasani nawe yashyire umunyumba. Thank you for coming through. Thank you for coming through. Yes, amabisisino torora msya abantu. Bisisino echojo cyane mulanya gatona kabuka bariko byakongo mushaje bisisirachi ariko ngewe banyita biciciro ku barwana bagacamana matamba kujya shufa wabye komesa bakomele agapera ngako wacha bisisino rangi woroka wanogereba ebitere katora rujabo kawaba nogereba gora ho yaberi habahoki umwanya ni mubi yeah man chogane kwa zitio to live at TV West. My name is Bobs and I'm Bisisino. Yeah kwasa kwantu baisha kapira yes anokusimura ogwabeshongo zanuya omu defense yabo okusimura ari kirike mara kapasa bakapira abeshongozi batumira kipira shinga munonga kiri yiguru kapira karungi munonga kapira wacha all right aza kubana kushikanuya Kasimu Ruhimbazi na kushika pona hanuya aza kurubana n'eshana basika Ashraf atamba bati wese ifisa fishati yangia abinmet abamwizi sako twenda kwebaza abo buhereza buno munonga wano enda kwigura account abamwizi sako bari yaha mbija kukorera mpira no gokushika stero ino gabeshongo zimba kushika fasta abatanya Kagame muchweza number 8 na stero mutundu munonga akaba pasa ni yagutomeza weye nagwachira ni Kasimu Ruhimbazi make number 19 akwata Akbal nagwachira Ashraf no mpira akaba blind pass giwa Kagame muchweza akaba pasa ni akaba pasa mukabesho muzo wachigwina ni kujibinonga aza kutambara ni Black Wanda chino mpira line what can you do achigwine pora na remeraho na tombox akaba pasa no no kwata mu mbadama nakusiba Kagame nakwata kutunga nagwe Kasimu Ruhimbazi pia sakwana guyo yangu tambalio wa doctor shot number 10 Eshongani kwa zizikania mpora mbaza kutamu kuchana shot number 17 abantu benshi cyane ariko imana yanjye ariko kabesha cyane akadumpira abantu bakanika boda ariko abagapira kagako akarodosera ki noza kuteza TV West wayashe noza kuteza TV West wakabatwari opportunity akama tanuya mwame bari kweta low wine imbere bahanuya yokai mango besho gozimani mweshogora mani barara mukazi ni mwana mbiyamano homwe echizibu mbona bakabebe fera tibakashira gashuwana kanikata low wine tena bachenga kata vibes zarai arukuri chokari kwezi na kama chiboruti anabesho gozimani wa all your favorites man all favorite artists barwana ba MC abamani bila kuchiri 0-0 ni kwijusi yangu gwaguma guti akubantu wenda ho omuhanguzi gwaguma guti tubasakura twazo mukina entende bagitwara wale gwaguma guti tuzo mukina radio kama mpira gatongeze ibiri free kick ya Beshongozi ibine free kick yabo free kick ya Beshongozi ariko tuvita abantu batazi Kinyarwanda ko byakungushashe banyita biti ntondo kuvarwa n'ubwo mugana cyo kimajya gashumwe cyangwa gashaka amajya gere ko kwezi kwezi ki topia mjamu yaza kukora na gwata kuna bachigwine watu shana number 30 muntu mpira 1-2 kuchirohana na kuheadinga can they get it down na kama msako kambako mpira na kama pasa na ikatoka hiyo na shara muntu shana number 5 na kama mpira ngomnonga na grumba na shana number 6 Kembo isadia kwa Nikidi Kembo atino shangaka Kembo ino mukazi abantu badibire za kwata mpira mpira kuchini play Kasimu Ruhimbazi anuya za kwata hanuya 1-2 na kwa hiyo kazoro kumanyonga Elias kuchini mpira
abeshongozi bachigwine akaba passes anuya akwata madam shana number 13 azakaba passes anuya nakwata mane sakwatora heru referee ajamu no kushaka abeshongozi apeka kimunonga rwagati ya radio wese n'abazani ba Bamba Western bona tipo na kapira ngo tipo yakashika anani mbiha kapira karungi munonga obi kapira karungi munonga kabiri wese n'abazani abesongozi bari munonga yaba abari bizoba kapira karungi munonga aya tipo yakakwata Regina kapira nani mbiha akora mu substitution zanu Steven ari wamisa ko yajata ibintu kuzagumao ndukubireba nawe yagira ati rekanta yahemu yes waba numongo ryo mwesongozi eta flash yawayiguraha tukuyambe shongana kwa zizityo yabare abeshongozi bachigwino mpira hanu ya box midfield natera abantu haruya ejirita shana number 7 nakushumesha Deife Dr. Nagwibanu ya tumana shana number 6 1-2 yo Akbar mpira hapa pasa kwa shana number 17 Romweta waswabeka na kusabanuya na tumana no muntu kuchira iguru para mitwe nibaguya hiyo shana number 5 na kuteka nkoro 1-2 abeshongozi nabagwine bakutombera TV West baguya abeshongozi 1-2 Elias tukusana kumura mu maguru bagutumura client wenda kugira nikirikembo nagunyweza nikirikembo nagutumura muringo munonga ayiguru mpora basa kwata mfuji munonga arokota banu ya Elias ya wa Akbar nompira ngaba pasa niyo ambako nompira enda kuronda dokati ya mutunga akutoza ayiguru mwamuru kumanya pira karungi munonga ariko tubakunda munonga abantu bambarara mwebere kwa bingi muti buryo mwewe na kapira karungi munonga yebere munonga twa mugura boskuru akapira kagwa twa radio wese nabeshongozi ari mu rujo mwa Ivani logo zile stocks zitukura ajaho cyane kubaho yes akapira karungi munonga yes mwami Dickson yarugiremo fina kapira karungi munonga aja beshongozi yaho umwami Kagame yebere munonga mwami Kagame pubiraho sogona kira kurya sene nizo kaneshwa yabari munogo mwami Kagame kapira karungi munonga abesongozi wano mungo besongozi uteka flash yawe yo tandika mururo abesongozi binji tipari yaha abesongozi warenye ngweza buzoba bari yaha kumbanya ngo radio wesi abesongozi bazanamo batamo mu ishomwe aja aine tumbwe ne kayeba Yudaya kapira karungi munonga abayudayo kabashanga ijarwa he Nizarwe owanyu ni gwembe bazure biyanje kwere kuchire ere kuchire entumwe kwere kuchire kwino mujanye mukuru mera witu mwami katembea yes yabare stand mwami katembea banga kwereze mu cyabantu akutubita bururu abokoryo muntu w'abantu uriye nkuzi y'abantu niwo muntu bakwiba kwirukangira yabare kuyamba abantu mwami katembea stand nakabetaga yabare mu mwami yabare mwami katembea stand yes shongana kwa zili zityo mpora turi kugenda misho kandi pira kuchiri 0-0 nakambira ngo byago mabiri biti ntuzakina beka can you confirm that byago mabiri biti ntuzakina ogubaka mwiba hesi mu yaje ngo bagitware bamusigira magara twenda kina ati ngogo no shanga no mukazi twenda kina radio wesezga mumpure kapira karungi munonga tuyangura bashikuru kandi sisi ndakwirisa mpaka kino pira boda barukuzana na ba makanika ati kongechi twasharamu bisisino yes no kugira ngo makanika kubanjo wa boda yes atakazamu yes washanga yazamu kandi akumubanja amakanikira piciye yes kandi akamureba nkarara Tiago para bagweye batima ya TV West gutira iguru para mitwe shana number 15 nakwata mu gwatora heru nogo kushuka ogwa TV West tukaje kuzabwina nogo kushuka ogwa TV West mwame patona kapira lyaho bagataho zibona bari aha ejaga eriko azira kutambura para nuya akwata mu gwatora heru referee ajatenchi referee ajaho nogo kushuka ogwa TV West wasabeka nakushuka fasa azira kwatano kwa para beshogozi nakuteka twamye maboko Elias nashara mu munonga Elias no mpira nagapasa Deife bakwatamu guri higuru mpora bakiriya ringa bayishongozi mwana yagutere ntumu kiguri higuru munonga naguteka chwa gutoza hero asa kubona nagutoza hero hanuya
Baboda boda tumanyangu mwetebe kanise kandi mwekiraha mutwete line up yanyu kana line up kwa muteta mutwete hoshat numbers z'abantu banyu bashwire kigende kuri mnonga zakutabana Elias Mumpira Elias Mumpira yakutoza heru ecoye caruho nisheze cha magwaya ecoye cha magwaya sisino twina ishomere ya Taisa yebare varietary ya Global High School bamanya hochi Global High School cyo kasingwa gwaho baturani basinga nibo bana bakushomera abatakurote mpengere nebijamba barote mugati gusigire blue band kandi mu mwana ine bihizi buri master wena ine sente buri mwana wona rukushomera wishaine motoka Global High School igishomero cyo mu Uganda igina abana bina maguru nikagentura bakwato mpira gukani gutahamu abagurobengaro kandazuhura abagurobengaro yamane chocho chanje mama eso kali kuti 0-0 owahibo mpira gwitu no hakandi aja ngo bagwiba nako kushuka ogwabe shongozi shana number 12 no arabe naguyayo ashkompira hanuya para akwata manu pya guru box no clearing up ya guru para what can they do kipa na kunyweza hanuya shana banani anaweza kuronda goro hanuya agwabe shongozi atia jitunga pira kule hanuya Kembo pia nakumeza. Mwitani kili Kembo. Tumuna pia ngamdoka kwa iguru. Para na kwa Elias. Kwa passes. Rutukusatia kutunga wa bamulingwa. Elias rutukuso mpira kwa bamulingwa no kushuka. It's going to be a throw in. Throw in. Abwabe shongozi. Wazakwani bakushuka. Ladies and gentlemen, to live at TV West Kanto aruka hatino mpira kwa boda. Bari kuri turana na ba makanika. Yes, sebo. Wamanyaba boda. Boda. Oya zapata kana spana. Boda era kukeshana boda. Akakutebeze mbozi. Etakwatakana. Atputini yabana nyobushera. Yabana abanywero hatatitwa. Aba boda tebabi. Atiyone manyabantu ba asera atatiko chwa bakebire bako bahiye wenga. Free kick eyabeshongoza nuya. Free kick, it's a nice opportunity. Abeshongoza, can they maybe at least grab a goal? Can they condemn to the West? Ayo mpira iguru yaptera omuchenje. Bagoye para nuya kwata mutukusa. Atugwina tore pasa myo para. Atwere mboko pira gwatora heru. Yakutoza heru. Apira mnonga. Ati sebo. Yes. Omuchara bakweta charite chibasho no manya. Charite chibasho. Mama. Uyu charite chibasho ni MP wanje. Baba kama tumetaka lulu. Aja. Charite chibasho. Waya. Charite chibasho na chi. Charite Ejo nemboko. Koka nonywachi. Shenyine nonywachi. Obushokoro. Abokuba amande wasika kabeshongozi. Charite chibasho no mutumba fa ine sente. Bashi. Aino mutandu. Yetware. Uri umukazi. Mbwenu nemazi. Uri no mwimaka rushito kwehena. Uri no mwimaka kamera. Yetware. Obana kwesa mashitacho bani chimbo boni burubani. Yevare. Kanda abakuru sound no bamanya. Abakuru sound. Choma no chimanya. Batere choma busisi buzina. Aja. Abakuru sound. Batere choma. Abakikora mabere gazukaho. Wacha. Shangara kwa zisizitio kuchiri 0-0. Yes. Kandi bujaka tiyabesho kwa zibanizo Uganda hamwe na TV West na Radio West. Happy Independence all of you. Tuenda kubasima. Kandi okubijusi yangu TV West and the best programming. Otaka kwa nofeba amakugitu agache nchwile. Anakandi mkora buli abura ankoma na mutware bukede. Mwana okora radio P7. Yabari munonga china ba mwisako lefuteka masente yesa kapira kabiri munonga kapira kabiri munonga gwagati yaba eshongoze wakine abeshongoza ompira gwaita yetune ba mwisako bine sako nyinji munonga mataji menji tune lyambarra tune lya mwizi tune lyisingiro tune lya muchiko isingiro bina mataji menji libira yireza roni oburisa n'obuhingi burufizi n'ebindi amazima abona mwetaba mwisako nokuteka bakasente karungi munonga bamwisako
abo bino kaza tafashukire no sente yaman tine abakuru sounds yabare icyo cyoma cyo kitere cyene hiro abantu muri Amerika makubyama kuri sounds tere cyoma akamusisiri buzibuzina twine naba Ariana Junior School Dr. Mwana wawe wama kumuzara mutwara yes umuyayo karufta ho musinia bageta Ariana Junior School abana bonkana bakera amate bagaruka ati kapera karunye munoga kapera wesi kapera wesi kapera abana para wesi kapera utugusa tuzana kapera Ivan muri jamuna kapera yakote muri jamuna pato ko muri apo kapera ndira kufumia inje ni muze kenda kunyara akashora ninga kanyara yemerire opportunity hano yabwa bageze bitu haro offside ndakaba abine lineups za timu zokwisha lineups za ba makanika na lineups za ba boda boda ntuzenda umpiangu za kwagura television nawe cyo twina lineups kandi muri lineups zo haro numbers ezabazana banye barebe bajwire kandi twinakushaba captain waba makanika na captain waba boda ija aha atyo kwatene twiteza naho abati besa tumo opportunity hanuya sikazo mpena gutuma ra gutoza hero hanuya nice defensive work ukurugo Owen pira gutoza hero Owen pira gutoza hero guchira 0-0 yes Radio West TV West 0 abechongozi baburengirizo ba Uganda 0 guchira 0-0 tina bero na Nairo tina ba Nairo echo kunya chunje munonga echo kunya chonka okachukarwo ango babino twizi kandi za twine wente mendaga bente kandi bakagaba n'ekikopo yes tina boda boda twina mwana ba makanika twaizo mpira ogulso kuzo mpira ogwe ekintu kibonere direct throw in Anuya. We are in the dying minutes of the second half. Ladies and gentlemen, Twaruga had the main event, the main act, football match hakati boda boda na makanika bashkompira ba TV West Play Group kwatamu pira gwatora heru Fernanda Jatenchi abati bese mbashaba kona yaika akati bese maybe grab a goal ndeba hano mu kwetwa Wasobeka MC Wasobeka na akora programs nyinji chamuka na weekend hii na narebere MC Shukrana yaha MC Shukrana akoze hit song kandi kile cyakugamba mu hit song yeah hit song Vegeta Ninja Vegeta Ninja ndebe netera Rwanda netera Kenya MC Shukrana mumanyiwe ukakisha izire nabura mechi ndichimwe arahanga hari nkesho y'Ipumpuria kona niyo mpira gura yiguranuya gwatora Fernanda Jatenchi. It's going to be goal kick. Konka kambaje kubuza Kembogo nawe ino mukazi. Nikiri Kembo. Ashiro jambo kitanazanika. Omuntu yaza kwandika love song we na nana manyaravu. Iyo muzara wine rero. Rawa inachi. No. Pera gutambara pana hano ya Kagame. Kagame mpira gwatura hero Fernanda Jatenchi no kushuka. It's going to be a throw in. Guchira 0-0. Pira guchira 0-0. Guchira 0-0 abeshongozi mwena mchango mwete flash abarkwenda kweshongora murebe the man himself bure mweshongozi wena take flash ye always challenged never equal bakupige maybe tewali amuga ogwe truck driver akapira twazo mukina akapira nukwe twagwenda tutyo twazo mukina ekindi kibonere echo kunyoro kushwero mujaga MC Shukran ndenda kushaba ngojanu ya MC Shukran Jotike waha DJ Katsoko kumya MC Shukran ate wana twema himbi yakubia hit song ateta malaga janga hit song tena kuba ladies and gentlemen, I ready for MC Shukran na Shukran zembera kuita naye wakubia hit song sila bachafatisila bachi yangu wa yeah, introducing Kireo Ijaha Ushango Bisisino Kireo wa Mwisako tunaitana MC Shukran Shukran na bena Ijaha akutetera beshongoza abandi u come back omucheke cyo kubanza echo pego kakao ladies and gentlemen Jambo sebo Roll up in the club, girl, roll up in the club, we have the whole of MC.
Yes, sir. What time? Everybody sings it. Parting sings it. One time, one time. Put it down, my DJ. Hold it on one more time. All right, twagezaho abeshongoza baracyekutera kungagori arabayiguru. Now watch after party to the Alaksoba and Grill tonight. It's official party here. Tena kuterecho mabakomu kajesha beshongoza n'ibindi mnonga zakotine Atipol na 12 Kiss Band ekiro cyari izoba. Tuenda kunywa tukasiga amagokuta. Yaman, abeshongoza n'ibindi mnonga koganye ndakusima beji ba Global High School. Mwetero mugara beji ba Global High School. Bando kutagira mazina. Namwe nyenda kufuna omujomo wa omuchomwe. Gapo omujomo wa Global High School nyenda kumekirabo. Wa Global High School ijo mojo wanje urugaye. Urugaye mwine tatu. Ijo wachikasi. Ani urugaye. Aha. Rauka jirabu mojo wanje mwine tatu. Put it down. Ijo mojo wanje iji wuwa hano ko mukoni wo abanzi yiwe. Ompira Kasameme. Otafero Ompira Katia Vision Group. Hamuna beshongozi babulenje bizoba. Independence Day. Achecha Global High School. Ompira kwatarika kunji munongwene Ivan no mupira. Master teacher. Muse BCC no yagwa Listen MC. Listen ya top passing ngo munonka. Simba JK. Komushone Peti. Abeshongozi batabakariyo. Peterson na Kapira. Yagwa Tipol. CJ Champion. Mbatenwe. Vale Music Jose. Nikilino mupira guys sister Charity. Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira lero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo lero after party tuze Alaksoba and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West ngushagikirwe abamwisako abinobeza kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi n'oburisa kandi binena mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School isomero murebe abanasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kwasa kwindura amagara gawe uguri kuresa shilingi 10,000 zonka yanditse cya heji uri kutera star 238 star 3 star 10 simu yawe abwa shilingi 10,000 zonka rero otegereza omuncha ubwo kusingura sente nyamwinji uguri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente mu program y'umushonje hamwe no muneneserezo omwanguzi naza kubona dirwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo yo kwetaba mu kazano nikone micha yawe yo kusingura eri kweyongera. The Ultimate University Quiz Season 3 continues with Battleground
grounds this weekend. On Saturday, Kabale University takes on Kyambogo University. And on Sunday, Uganda Christian University battles Lira University, who will knock out the other. All games showing on Bukede 1 and 2, TV West and One World TV at 7:30 p.m. The Ultimate University Quiz is brought to you by Vision Group, sponsored by Bank of Uganda, Uganda Communications Commission, National Environment Management Authority, Parliament of Uganda, Crystal Mineral Water, and powered by Net Studios Africa. This is the Ultimate University Quiz. Ompira Kasaneme. Ompira Gatia Vision Group. Hamana Beshongozi baburengerwa izoba. Independence Day. Checha Global High School. Ompira kwatarika kurungi munongo ne alfana n'umupira. Master teacher, musebisi ya kwa listen MC. Listen ya top passing munonga. Simba Jike, Commission Betty. Abeshongozi batabakadiyo. Peterson Nakapira, Yagwa Tipol, CJ Champion, Bart Henry, Vale Music, Jose, Nikina Mupira, Lady Diana, Kemi, Homupira, Yagu Chubita, Guatamu, Homupira, Lerona Branyima, Aba Boda Barasiti, Bamasha Nabama, Things in as actual Chembo Chente, Hamwene Chikopo, Lero after party, to the Alexa Bar and Grill, to Turukwesimiira okwetegeka omupira gunguza kwere kwa butunu TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bwo kubika no kuzesente hamwe n'ibyo kuhwera ombuhingi n'oburisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Aliana Junior School isomero y'omurebe abanase na primary school omuri Korenoria binatenda boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora bechi ombyakala magezi embogo drink abarakusyawo embogo kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakati kache katakenda kana katinya katabana marwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwenko ezuwa imbere wawi yeka ndete yebitoki 10 nesano abataka mu nkwata amakaga kanga kandi ne jamangu baro bankokazi kandi wabsha shobagira bashaka hanga omukazi wabsha atarokoko atarombuzi atarhonde utaje umuntu wono wakambere kintu kinango kumanyisa unye nakugambera nakweshengereza abana nacerevera ejo tinkachikora kasha chirakuyotenda I love you. Okwenda kwanjira ombuhereza ombyemizano otaferwa program yakadirisa birirwa kashatu turi kwishaho igafa y'abazani n'ibikubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza n'urwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda n'icyo kasi yangwe aba TV West ne inda Orwa katano otaferwa program y'ibyo bechi tujya kwatine engineer Jonan ari kutushobora n'ibintu ki ebyeshimwe kuba nogenderaho orukureberaho waza kombeka engineer research n'ingano rwigishi orwashemera kuba nota ahanju yawe waza kombeka balcony oshemera kuba nogendera hariki cyeza amakisaga ku okugarebeka kurunji nkiregira architect design ya kuzayimingira then na architect na design beje design n'ingo bagara abamwe ikime kanci gambeho abamwe n'umukunda ngo amadirisa ganyu gagire bagarazi nyingi obutehimba bwinshi abasoma batakantahira kozi wayo ko hamuryango hari n'igikisha akazona zizwire mutehimba kandi irufuru wakati no kumuksinga hanga of course tar
izo bagera nyingi zirengesiriza nazo nimbi mutakaferwa program meji aharwa gatano shahemwe zo mwabazi ukwenda kongera umuhereza umbyemizano utaferwa program y'akadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda o kwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda You are so different. Oh yeah, we don't worry about it. You don't think about it. I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. Hejuru kuno teka shara, uzima jikume kebendera. Dika yoko fantasy. I'll be a ninja, you're sexy ninja. Yamwa, sisabora kota, ni uwape sana muleno wana geta semera. Hustler, 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 get the people. Mobula amusi benjege. Nehinda, 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 nehinda. Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongwe Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yagwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwere kwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo Charity kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barra City aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na Tour of Keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwa mukaga rwo muziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omuri Barra City ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongwe Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yagwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose
nikilina omupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba bodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuze Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwini Nehinda uko wanyu batura barinzira bitu nibendo buzaro bitu wanyu bitu batura barinzira iwe nibendo buzaro wanyu uko wanyu batura barinzira bitu nibendo buzaro witu kwata pene n'urupapura kawanteri yulumese sikutatisa kumbabura naba mwino bwenje mbanyene nyamwinji rukundo yitu nenda negaramu iwombera musyo butosha mbone wo kwabamwanga kabersia nubo batagira rukundo ijo wanje kukundo burenge manyo witu batura barinziriwe nibendo buzaro wanyu uko wanyu batura barinzira bitu nibendo buzaro wanyu uko wanyu batura barinziriwe nibendo buzaro witu uko witu batura barinzira banyu nibendo buzaro witu emiselo byo all the time iwe kigamba takutina mbone murunjore nkiwe narugahi hatwaza mpera tietaro ijo wanje kukundo burenge manyo witu batura barinziriwe nibendo buzaro wanyu uko wanyu batura barinzira bitu manyo witu batura barinziriwe nibendo buzaro wanyu uko wanyu batura barinzira bitu amazina ni Viga 256. Thank you so much. Thank you so much. Africa Music. Eddie Media. Eddie Media wana wali. Jakun Eddie Media. So ladies and gentlemen, give it up for Bo Ruti. Sound it. Yeah. Selecta kwata mao. Jaman. With fresh. Akira Kashire. Mwebale kuizogun Boruti International. Yaman mwebale kwa direchi intuechi. Muriabamani. Yaman. Selecta teka yo. Good. Akira Kashire. Boruti once again. Hurra! Marara kubu kubekiro abatura moshere kire mwana murugayo abahara abato basharaho uri saizina haiti omustailo ebibara bikikwatayo omuziki tugusa hurra! Marara hata katabuka kubu kubekiro abantu bamararuka omubibara n'amakereziya zaba naita abantu babachamuka koba mukiganingo musoga yali okusosora noyenywera kumi kutabuka kakule oyatano kapakingo mukavera abanyino basanga bakwazirana kuya mawe tichigarukira nakuganywa otitoroko mukafuno sanga natumesakavanyunya kuba mbarara kubu kumechiro abatura mweserekire mwana murugayo abahara abato basara uri saizina haiti omustayo ebibara bikikwatayo omuziki tukusabula rero ebwe chichocho abana ya mawe nibaka gwe kurukia mukuru mpaka muto tiari ono mwari kubatizo mweso tujende Akira Kashire Boruti Ponde Mai Daya makumina kwa badaya Nataka kwa mziko kwa kabidaya Ukakase kuboruta likiria Unikizabia na bunyona bia
criminal. I could have ambusas as signal. Tiba China, no the original. Last time whatever they knew Mufairo. Kama best toto. Nimba tete mesadi kaka kondo. Nimba suyanga para gomubyo. Batile tenyo bakanga kemondo. Koka boto batile chidongo. Kurugamba na pakano kwetoro. Tera barundi bapane pako. Omina biswaki kono karago. Tikwenda rwa. Ya question chabwe chomu batu. Hula. Makumi ngoma deya. Masaka tomziko kwa kabideya. Mukaka zengu boruta dikia. Mukikisema na mukana pia. Deya deya basere ngoma deya. Masaka tomziko kwa kabideya. Mweba le yo. Yama. Tujende. Akira kashira. Tujende. Tujende hamu. Instrument. Sente kayaba sente. Sente kayaba sente. Sente kayaba sente. Ingaba jine tumupo mweje. Sente kazaba sente. Sente kazaba sente. Sente kazaba sente. Ingaba jine. Thank you. But international representing. Abile kashire. Nakaka. Mr. LJF. Yaman. Thank you. Bless up. Akire Kaichire, Borut Music. So ladies and gentlemen, Chinebatavitu, Awalaksaba and Grill. Aho, Echijaga, Chenino Regional Toachireta, ha, Mitwari Vidioka, Jana Kandapasakwana Funa, Chokunywa. And of course, Omazogwedi Zoba, Turi, Enyini, Omuchijaga, Revi Corner, Tinamo Shangzoma, and Minchi Mnonga, Tipo Kakoba Boy, Nakubaru. Kandi ekirechi ntenda kushemerera mpaka mukasheshe tunebatabitu amwezi sako na kutangwa awaguraho na aibo account abashisho torgumegonka da manager yaha yebare mnonga tuneba sponsor mnonga kama zemba rundano murundu gumwe twena tuje tubagambeho kandi basema oye ikaratanya sibiri radio show best hamana of course TV West kind of course into our host bomuza no ladies and gentlemen, Nyash voice. Then let's stay at the phone in that ghetto. Oh no, don't see me the funny call because I think this song. That the ghetto had enough fun. This is right. They had it to fall, in that the ghetto had enough fun. No see me enough on the car. No, Negambesa. Nigusa negambeto kwe. Anjite zengalo. Anjite zengalo. Gwe, como la noche te se pone. Gwe, en goma ne gambeta. Gwe, dibuza ne gambeto. Gwe, anjite zengalo. Anjite zengalo. Como la noche te se pone. Oitu wenko bhanga kuzu biye kwa cobra. Visit kuyango ne demisi kakura ni de. Well, this is what I said, where did we go? Six girls everywhere did we go? The money by God and Lord. Well, Buchira. Tonga. Ziperegesi. Bambi bakajisha. Oh, ziperegesi. Oh, bambi bakajisha. Ziperegesi.
zana ebiti by'emizano urukundo hello mubando tipsiganda kabo ruganda twe onkwato tandekura mbora babo tandekuriwe babino timanya urukundo jine kazine mara muwenda baby gwapima asa tu destigma siri kusudi ya migarte sabura kwa Siperekasi Tukuba mbadencha kuba Lo. Yes, ladies and gentlemen, Johnny Fez number 1. Johnny Fez number 2. Yes, Johnny Fez number 1. Abeshongozi ni binji ni baza kubeta until tomorrow. Razaka. Yeah, man. Na nyenda turabuse ba sponsor bitu. Yes. Then tubaze twakure nabo tumekura bayijaha. Tuzakubanza na Mwisako. Yes, Mwisako ni bakujira kugenda hariya tent yabo hariya wano otahamo oyikureho account asiri njo mtwaro kumegwoka right about now. Yes. Tine batabita aba watu? Yes, watu batanga kugenda kugenda boda ya ron. Tine batabita Aliana Junior School. Aliana Junior School ni basangwa hariya Koranoria zendayo omwana wa from nursery to primary. Bino buraro burungi bine transport bino balance diet. So tena hariya Aliana Junior School hariya Koranoria wana wa bambangura agamba kisanga. Iyo pulo iwa kwenda kitaka kakiretaha. Yes. Ya mitware ebiri agamba ti director genda omutent ya Castlelite obenu watunga kijaga ashinje mitware ebiri yonka director SP aliya wana tujango Elizo Laksoba and Grill omutijaga Tipol and 12 Kiss Band tugenda kuba nakuramsya Western sa Mayor Tubika Tembeya abantu meya ubira abantu yes arumu Western sa ona ripotera kibazo ninjata kicira haha kandogo no sponsor witu charity kibazo number 1 aresidente mpira gutiro tuzamu ompira no gwa boda boda abona ba makanika katoko to in adjustable mu kishayo ni makanika all right hati tuineho abakulu events stage no jireba sound no jihura teka tandikire ekibate katijaga ifahariya mbona ati watkoraho kujanguka function aka katambwe this one is just called the sample omwana yakora seta hapa akijaga ya Rebicon Rebicon ntenda komorera pate na resort aza Razaka yaman tutegereza Bob zaije yes Bob's right okutebya muzana come with the lineup kama azabe na jirondaho yes because like kanya ndakubagambira ngo tino sponsor witu Embogo drink na wati kunywa Embogo drink ekichikamba cyo kunyumnonga tunabatabita aba Red Cross majirango otakagira obuhuta Embogo aba Red Cross bakugira ngo anything no Embogo checho kunywa checho cyo kunywa cha Embogo music yes nagamba chidan sound it DJ nindeba MK Grace yashitiro mu nyumba ro no lindako ejoni hit nyino kuita omuyimbi genda wansi tompita pita omuyimbi busanukuzi tokiremeza munnyo basaba na banyabo ate kawane kapya basaba na banyabo omwesongozi ruranganwa kale omwesongozi oguzire nkitonsya abade kwiza omusando atakulekera tomulekere nyanje kutomira ladies and gentlemen ogo mwasongozi no wakakoba ogo mwasongozi aguzire nkitonsya kitereze ucheshongoro cheye weta kweshongora kitereze
kijeyo bulungi temukuba sabo yetuni yamaanyi ogw'omwesongozi atiira hiti kabuna mawanga ziri bbiri mu wiiki emu ate zonna zikuba aya onayimba oba toyimbe beŋŋambye ezikirire kale dinako DJ Ronnie introducing omwesongozi aina bawani mgwe kanerangi kiri mu record omuyimbi alina ennyimba bbiri nga kolaba ate nga z'amaanyi njagala kuziwa abantu baziwuliremu introducing MC Shukran Dida katukoma my mic my choice ngambe afuta pata eriwa lakiza bawe sample tetugenda kuyimba wabula twagala kubalaga tetugenda okubalagamu music sound it listen up olulala listen up kasye bulungi oba masuse bubi another tune, DJ, another tune. ako kamu twakasanukudde ennaku bbiri emabega kati sanukula akalala kate kano leero tukapimbialinga sabula DJ Ron ku Lakesaba and Grill we like the fire, we never quit nor retire. We always push harder, and every day we getting higher. I got nothing to worry, but it's over to see back to the happy. Cause the blessings follow. I got a plan of night to take over. One time. Okanyorobeza okanyorobeza embeera put it down. It is our people Kakuba boy tulina we Lakesaba and Grill ekyo kyerizoba. Ladies and gentlemen twagaruka mu kyaka kitu ky'omupiira hagati y'abasajja ba boda boda bakuliitana n'abamakanika konka karango kakurabamu tokwikirizibwa kuzaana omupiira osinzire ekijagande ky'emitwalo ebiri konka tokwikirizibwa kuzaana omupiira osinzire kandi makanika twakushanga nenati ninga na spana ninga na adjust tebona oshohora ninjira karango bakahura konka kashana nikakutosya nobi yes Bobze kandi bebirabone ebyokugaba ebi twaruga omupiira ntwenda gaba ebirabo ebi kurugomba mwisako kandi nebeshongozi inji munonga twinone empaka z'okunywa twinone empaka z'okunywa wano basagotomera ejanga kirya wano basagotomera empaka z'abagotomezi SP director bano bahandika abakwenda kuzomo mpaka zogotomera bano bahandika ahandi meya witu Stanley Katembe yalyaha kandi nawo mission aija kutungaho chance go wachimala bolu second nyamululiri go wachimala ate ndiyo nzija oyagala mu mpaka z'okunywa tugenda kuwandika mu mpaka z'okunywa Kansala Salima tukulaba woli we bali kujja kakati
bazo jouer nkito jouer nkito naye shukrani chichi ijo jouer nkito wajangweza nyeneza jouer nkito je waguze empya nange njagalo na gezi zempya Igana Katonya Civil Radio Show the best Kamampure Tifos Nehinda every single Monday to Friday program Yabonene Serezo and of course right about now thank you so much Sally David Owakabi to live yeah, that's right. Radio West TV West Nehinda. The day that we have all been waiting for is finally here. Kuramsia ariza team zibiri team yo kurebejwire umujozi gwa blue ha screen yawe ejo ni team y'abantu bitu abavuji baboda kandi abari kubejwire umujozi gwa black aho kirukushana no muntu bari gukora ba makana kanani bakanike bya black oiro ne ya black n'ikindi baga oiro ya white wakijeba abone ba makanika no bari kurebaho ompira go live at TV West and before this watwazira ompira ogabaguri hagati ya beshongozi ababureje bizo bari kusana na team ya TV West na Radio West bira gwagwa babadro bagomakazi kino bareba omukatimba kamujezwe ogompira no mpira gwa mani there's a lot at stake for this match twinente ahabo muntu orasinge there's a cow yenyinente itagiri ya mahembekente yenyini so wakane chini kugira ngo ekinyendaba abazana bacure kurunje munonga oratebe winning goal director Wembogo kombucha yajugura emitwaro 15 oratebe winning goal emitwaro 15 kurugwa director Wembogo kombucha so kora abali omuzani please remember that let that sink in let it be at the back of your mind winning goal emitwaro 15 cash 0 kurunje munonga twenda kusima ba sponsors bitu bataramwe na bamwe twinaba Ariana Junior School abine obetese kurunje munonga especially abana abari kubana batandika these days it's very important kureka ngo mwana wawe wamuhereza a good foundation nawe cyo mwana wa mutwara Ariana Junior School na ija kutandika kurunje munonga na tandika preschool na mwana zo primary at of course very friendly fees so zayo bina za basi kwanza akira bana hona kwa bari twinaba mwizi sako abari kumanyisa Elizoba okwigura account batch tanzo okwigura account chini mutwaro gonka 10000 shillings you get open account bari mu mutaka mutenti yabo kandi chindi bino bereza bwa loans bakuhereza loni kandi kintu nchachi kurunje munonga ati bari kubanja ukashanga umgeno gwisaka gutwara loan no bakire aba mwisako amataji kabo gone ibintu basakana bitambara kunje munonga Charity Chibaju is in the house Charity Chibaju what yende Charity Chibaju na kundemzano and she has thrown her weight behind this match okurebeka ngabintu yasa kubana bizamu kurunje munonga aba cool sounds I cannot even begin to mention them abokubana umanyangwe kinihiro tukuba twine bakutera namwe cyo kwija bache tangire uri batere kinihiro nanizo batweza mu kinihiro sound no jura tekupipera manya nibitaba aba cool sounds twarga za Laxaba and Grill for after party kandi jaga batijana inde abana bakwasire hari bituruhanga wanje Manager Santana Bekana kwenda Ariaha okay hello Manager Santana kwenda kunjira kwa gambao hello DJ American Mshoko kwachira manager aha TV West waba kwasire goro kandi yakwata goro Tino wa Muteba. Ladies and gentlemen, this is my boss Mr. Ronald Santana. Okay. I think this anyway. Mwebare munonga abazani bitu Elizoba abeshongozi abakuvuga boda muri Mbaraste n'abamakanika bakanike byirko muri Mbaraste mwebare munonga ba sponsors bitu mukozere kintu cyo mutano okagira byemuzano okagira binyeto okagira tunguka kandi okagira ukora hamwe ibintu basimba Vision Group TV West na Radio West twatanise hamwe kandi sima nabebembezi bambara stebona abariyaha nabatakizire abo kushaka kurako kintu cyabaho ompirogu nogwo mukago ompira twendaro twine emedali ahabwa abantu bona abayizo mukisayi Elizoba mukitero mu ngaro zamani abeshongozi naba Vision Group babanza kuzana areheme
medali rero mpire go gukuzaho guruhekirabo ecero kubanza abantu mu kimanya ninze urere yo envelope yakire hariya nechikopo na medali timera erabure kusinga tinkwenda gamba kagambo ngoragwe timera abure kusinga kandi nayo yokuza kugenderaho niza kubera medali emwene na ka facilitation kache nako kandi tukinaha kandi nako mustero mu ngalo zabana ndinawo so ekyo munonga so ompira no mukago tuzane aha bwa rukundo okugumaho no kuba hamwe no kutungwira hanga yitu aha gwekiro ekyo kwetegeka ekyerizo mwe munonga. All right, thank you so much. Aruho abantu bache honorable bakuza kubagambaho kintu kikatambura kuri munonga. Yes, shongana kuziri zityo parampara hinesha chanyeba aba sponsor bamwe bitwa bembogo bagira ngo winning goal ero cash yemitwaro 15 na yero wow kokati kumanyisa ngo mutayi wawo mufereho. All right, thank you so much. Pera baza gutandika je officially aba boda boda n'aba garage abuzanije ompiro ogo mwebare munonga oguno katembya Stanley empukahona kandi urukunda abantu bona abambara munchirize mbanze nsime timu yabanza kurugaho mwebare kandi timu ezazaho timu y'aba boda boda ninye pioneer w'aba boda boda zo muri bara n'aba makanika n'abantu bangi nimbendezo mpira munongi oguru friendly mwebare mwebare abahagizi b'empira banyeta mugumebero rugamba nokora flag bearer abwambara stenosi kandi beyashipu nisha kwagira empira ogunatirwa kwa gakurgaho kwa Radio West nabeshongozi mwebare munonga kandi naba boda boda naba makanika beitu mwebare munonga kimkwerero kayo no kugira ngo umutakaza no mpira go kwitana twena turya abanyambarara kandi twendeza rero uti mpangwe empira yitu mwebare munonga basabana banyabo mwebare kwagira umupira ogu tugwagira ubwiro bwingi oburugireho mwebare kwija nyowe baranyita SP o mu kijaga Luxo Band Grill timera singe eraza kubinde jaga 15 on house katonda wa ayo barasinge baraza kubinde jaga 2 kugira ngo baririre hawo asigara itwa barya cyaha twe n'abagizi wagule jaga 2 baraza kongeremwe harinye mwe bari munonga yumva bantu mwe aba boda 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 bamakanika we ito turya abanyaruganda mukiba spana yitu nubwo bwire kubabuza spana zitu nemismari ayimutwire numbeteka amazina no kunasabya chaman boda boda kwambara sti nimeneza mpira moronji. Right, ladies and gentlemen, Razak Banks a coach Kambarara nchogedde ekatotege yotelede a coach akambara Razak Banks avuge nini. Ladies and gentlemen, ngokutwa twabagambire, let's now get down to business. Having said all these things, let's get down to business. Abokuba ate kintu kyatandika twabagira ngo oratebe winning goal emitwaro 15. My lovely Jesus, emitwaro 15 eruho etejerize kandi ejo wakigamba ne director w'Embogo kandi director w'Embogo yatara winning commentary en kuza kwa nanye naza kumpe sente
Uncle Clovis, that's right. Winning commentary also is going to be awarded. Ladies and gentlemen, anytime from now, Kananda inaanza. Watazamaji wetu wa TV West popote mlipo, asante sana kwa kutazama TV West. Na hapa tumekuja kwa kandanda. Kandanda hii iko kati ya timu mbili. Timu ya kwanza inaitwa timu ya wale ambao ni wa mechanic. Mnanielewa? Alafu wengine wale ambao wanaendesha pikipiki. Ni pikipiki. Ukadabo Nigeria. So, again, nyenda kubijusi yangu tunabanya bitaba Laksoba and Grill. After pattern era abere twaruga so going to be Tipo is going to headline that event na kubali okuchakara okutera dance name de binkebyo na mwenu ija TV West. Did you know no basa kusingura sente waguma no reba TV West tunakaza kitu baketa kwa tamaja sente. So here's what you do. Maimata star ibiri ishatu munana star ishatu star ikumi hash. By so doing no bano eteka on position yo kusingura esente nyinji na radio sino twinawakaza nakakwata maja winning a lot of money twinatukaye mtwaro nkaganisha tu na nyencha kaye nsaka mtwaro nkaganisha tu omukazano niko kamako radio sino kusingura star 278 star ishatu star ina hash then asigara wetebe kabisa kurunje mnonga anytime haro shaba komani DJ banzo y'abantu bashabe Bikira Maria oyijwire nema na kweshengereza goroji mpayineta nibagamba na kweshengereza umwizera Yesu Kristo mukama witu amina aba boda bashaba ayi mukama nkaguruka za hamps za kakoba ziberira bashije bizubu mbweno mukama nyowe onyambe ntebe goro kuko hamps za kakoba zimberire konka muntu ware search gambo cha hamps za kakoba kun Stanu ya katembea kora zombo ameya hamps za kakobezo ojicho wakora. Rasa bank za kochi. Aba polisi mza kutuya mbogo muntu owaenda kubaka sinzire. Yata kubasa kwefuga. Yeah. Ladies and gentlemen, okunukwe aba Yes, bani bitu abagaraje okunuko bayimerera umugoro batekamo apuri no gor kureba ajwira mujozi gwa red kandi bubiri nashiyo mu defense back waswa kandi bine Sharif number 3 number 4 center defense Bob Kagaba naisha kubana kwatana na Usama awa home central defense Bruce number 6 Abdul Saddam business samana Osbata niyo first team yabanya nibitu aba garage abo kureba jire umujozi oguri kwiragura kana nibitu aba team ya bodaboda bashaka umujozi kwa blue yes na stripes za white na namba za white mugongo batansa mchana sensio umugore myaka 35 bukuru na sasa dasan tukundane Demiano Sabit Vian Sengonzi bari kudembe na abasa rukunjunonga chijaji waruga hari kakembo la Kazeti Nkuba Joseph amwena akatijuka Kevin. Yes, I got them to ina wenye vitu ababoda. Tuna ina bazita ababoda. Akushuka fast tero muteka Nuya na Yanga. Bagwachira ba makanika, batyo mpira mlingo mnonga, goalkeeper Apuri na kumyesa kunje mnonga. Goalkeeper. Umupira wo kureba Independence Cup niyo muntu gwa kabiri. Kandi tubijusi yangu twaguma twina kwa Kizikobu. Nzagumiza mpora. Ibintu nibitambura kunje mnonga. So gumeno shanga aha kalenda yawe no handiko Independence Cup ya TV West uteho chini hero cha Radio West na mwetu season ya politics inda kuisa mu TV West tebe kanise programming nunje munonga nsakwa turiyo muri bucanga cawe cona eco rukumanya okwereza updates esabye buruna n'ibikebyo ato the ball Dr. Nuya aba boda guhe kunje munonga hano mu defense mamwita Usama za kutambara kunje munonga hatu para kuteka number 7 achigwine kunje munonga mamweta Fauzia tekayo mpira muri munonga ameza kutambura achigwine akusiba za kutamboka achigwine za kushara Muntanuya arokusindikana ball still out ga passes at cross on box okutamutse tinaro tira kumzamu gataraheru ifana jatenchi kujakuba ogwa bagenzi bitu kandi aba boda
Nakuga boda boda. Ndeba shot number 4. Dasan azakona kushika kwa captain, alikuwa captain. Agaruza nyuma Dasan na touch Munonga. Akwata shot number 9. Ababa boda boda 1-2-1-2 bachigwine mpora arukutomerana kushuma side ife. Bakuye ba club abanyani bitaba garage sigaza kwirukanga nabantu anuya nabaraba mpora 1-2-1-2 who is there bagwina ba boda boda bagutumurayo bagwachira ba makanika mpora passes bachigwina ile box mboko anuya ka capex kipompira yagunyweza gokipa bwa timu ya boda boda mamwe tena lisensi yo mugisha myaka 35 y'obukuru pera ngutamira boda boda na twale mboko anuya kachanjure nkomo Kache Anjurien Komo, it was a nice effort. First effort at goal. Pira Guatora Iguru for and white. Which is 0-0. Apurina Kutandika faster. Hano defense. Osama Nagurataho. Take a chipashing of Munonga Hano midfield. Bakwata Mpora Banavita Garage. Ababeno Payo. Mpora 1-2-2 is there. Bagureka Gutora Heru. Bagureka Gutora Heru. Which is 0-0. Which is 0-0 Nakushka. Anuya Sharif. Akonapska. Paranuya. Hey group, take a moment to and it's garage. Garage selects. Ukushka, Parampora. The Quatam Parampora Pida. Yeah, so 0-0. Atawagambira winning goal or a sing winning goal winning emitwari 15 eruho for the winning goal to live at TV WhatsApp Twitter prediction yawe checking our Facebook page to ndani ya Hinda and you can put what you think mpira kusafakuta so positive free kick ababa boda boda ndebanu mu Senkoza Emerio kurunje Munonga Senkoza Emeriho Ronald Senkoza has a very good right foot. Senkoza Ronald ayaka pira kalia hii guranu ya mitwara kasete natomena na kusema kwa mutera ponu kurugayo. But the referee says it was offside. Mama yangu. Abagaraji emitima yaba yachweka. Kukantu bashaba za Spana muzibike. Spana muzibike. Bisisi no. Shabo. Chibazo no manya. Chari chibazo na chi. Waya se Jero kwise ebendera bwa meya Beno ni munywano wanje Banga ko mugisha Ndiya kwanga nsinzira. Yes, twine Mbogo drink tokunywa churunje Munonga. Mbogo drink tokunywa churunje Munonga. Wabano chinywa bashobora Munonga ni kubache tagombe kapaka. So Mbogo drink bache tagombe kamaka yabare ina baba makanika aba garage kushika mpora akwatamana shot number 5 uri ayi group mpora za kutambana ya Vincent na kushanga tabushanga na za kutambana kurundonga na tambo kusema bakana nga kugwa chigwine. This is a nice one but finally pira tukwa toraheru final ball yeye ya bodabodamu ya bankea none maduweka wa Arsenal. Yes, by the final ball. That final ball just missing. Apuri no piranuya. Goalkeeper akorobga Onana na gaba pass. Tekempianian. My lovely Jesus, Shana 8 had an opportunity. Goalkeeper Onana akorobadi. I could have looked him. Shana 8 on player kutoka Iguru. Haba boda. My lovely God. Yes, yuka kinaba Ariana Junior School ego gishomero runje Munonga ndazabana barunje Munonga wabo ino mwana uriyoko takafutekanisa asekende kache Munonga basa kumukoro nibansha mwana batazo manager class yabare Ariana Junior School na chi abechijaga no bamanya abechijaga je no muntentomwe oya chiye chijaga ine bijaga no mujaga munyungu ebe mushayereze chijaga ngugwe je no gure chijaga kasete kache Munonga zaruguru gotomere ohwiriho. All right, kuruje mwifanya chiro bamushiramu konka. Yes, orabe nahereza murunje Ivan ni echijaga amuhereza nacho kumuchundura amuhereze mborera Ivan muhereze mborera nyabura mwagoma bamuhereza mborera umureka tembesa bitwa kwakira John wamwiza ko Ivan yajiro kwiyaba mushaho niyo ndavuza
hagire cyabari Ivan niwe ndabuza yes batandika para aba garage amakanika batike chipira chingo munonga nuya arukusindikana referee na jatenchi referee jangu abo kusindika yes twina bamwiriza ko mwisa ko ni banka no munonga ina mataje minji bajeta mwisa ko niyo banka no munonga erukereza roni amagoba make munonga kagoba kache munonga agapira ngago opportunity hanu ya bakipana ya para mboko pina kutoza heru aba garage yes gori kureba kamera yawe natahamu ni Charity Kibaju kandi nyenda kwisa Charity Kibaju ni watwire ente mwakire Kibaju mwakire Charity Kibaju nengaro kanja kusaba bari mu cyayi nubone mutase mhona rebo mutora rubaju kace bakutera umupira kujura makagara kamino kandi tukwe bakako kaza bakujure nkomo umukazi nemboko nechi buji atotayire Kibaju no hoha akabububu nakamami tira bagusimara muri ngo munonga ababoda boda na kwatamsha na banaina gaba bapasanuya no haro turaguye kutunonga bitwe kwa tora heru sketch in mwakire Kibaju akwise benera mwakire Kibaju na Kibaju hora Kibaju na ki opportunity anuya ndeba ababoda bamaze kudefendinga shanga bele kwa tamanu ya boda achikuino mpira batamura refena jangu bazana kubi ababoda boda bazana kubi eza kwa Africa kama defense Africa kama defense yaba boda be chipira shinga munonga higuru aze kwa tamanu mpira nguza kwa kipana kwa komana pira kuchia player anuya nwogu ya Mboko out and wide shot number 5 aba boda how could he not score this goal Mweta Kevin emyaka abiri yomukuru he had an opportunity an empty net to beat pira kutoza heru pira ya kutoza heru my lovely Jesus Apuri wena na Osama mwe defense ya bitaba garaji Apuri Osama Bob Kagaba aingambira boda kama pressure number 5 tika munonga Apuri nagunyweza boda trying to show early signs that they can do something isebo yes echome chitugambiro chenyine nibacheta echa cool sounds icho choma chonko mu Uganda omunsi yona no chonka noti no chitwara bujenyi twere mabaga twara wanda oine mikoro tani yemwe echo nibacheta cool sounds echini hiro nechitera yes akasete kachemunonga na wano nibya mabasha bakwereza bakita cool sounds and bitaba makanika abatungana opportunity hanuya nice left effort mukurugowa Osbat shot number 11 umujazugona ya gutero numbers kunkaziruho wahika hihi number 11 Mamweta Osbat had a nice opportunity some crossing room 7 11 was a nice effort Osbat mpira kutoza hero goal kick kanda babonye ndakumanyisa nyenda kwirisa munywani wanje ngu pira kula ipatikos bempira nyisa boda chana mafana pasa ife kutoka bina ba garage nyuma boda apude na sweepinga is there anyone chana number 7 tero bagwachira ababoda boda 1 na kuteka nkono bamakana kabachigwine 1 nateka pira higuru no horo kwa tambara baza passes umesanifa makanika mashara muntu natambara Osbat no pira na mrata kumara mpira kwa tamu kwa tora heru referee jangu ni jamu kwa tora yes passes rumbu na boda baguswipinga kuri higuru zakwa kujumunonga Vincent na shot number 5 za kutambara nuya achigwina na shot number 5 achigwina msindikana Yanga achigwina na kwetu referee jati kwa kutambare pira kwa tamu kwa tora shot number 14 gofurumia inje shot number 14 wabanye ni vita boda mpira sasa kuna kutoza heru kama Vincent Chachi pia mgwena kujumunonga ni vitu aba makanika kuchai group na referee na jira yema japo throw in kushika boda kushika faster try to look for shot number 8
Gwatora Heru again, it's another throw in. Every throw in comes closer to the box. Every throw in comes closer to the box. Yes, pira kushuka. Akushukani box pora twende bakwata mu kutia iguru pora. Pega kan Gwatora Heru jakwa throw in. Yeah. Throw in baba boda one more time. Ejiba imikino. Imikino agapira kacu kimbarara. Boda ni garaji. Throw in. Throw in shkompira higuru mitwene bakwata mu batomera na refina jate cha boxing. Yes. Abaita imikino ababoda garaji na ba Radio West gabampurire iganika tonyoza ibi Radio West gabampurire. Yes. Imikino program za Radio West zimanya Radio West twine wakutanga heru ya kabiri neha naba harimo homu wakutanga heru kabagambe hamwe no mutoro mweta agambo mutoro choka boje yes twine abachizi bitu abakire makasente kandi bakuspose bitu twine Ariana Junior School ayandikishwa karuni mronga utwara abana bashome abana batu babataze bakujure yekine abamwiza ko bintu bashangwa muri mbara makarishinga abunjita cyangwa muri singiro ejo cyangwa muri mwizi twenda kusema aba Red Cross I can confirm ngo haho haterecha kubaho there's a standby team nabaza kuhikaho kandi batwerana naco kuba bati Dr. Zoberi ndeba instructions zirabana bamu kaberebere ni coach wa timu ya boda boda unageza kuhereza instructions pora na babakati kwa watoropira kwa zenya yabare kagwa toro wa beshongozi tine ngamba jaga urukore cyo kuya kirungiza jaga ho what are you saying jaga muhute yes twinabe embogo drink ako kunywa karungi munonga niko ko kunywa ko kacuntumura kayikarabo nyoka embogo drink yo kunywa chonka rushemeza maka yekaze chosho yekaze chi chosho uri kujinywa tine faramani nekora zigiri na chi Rokusana kubianuya shot number 15 abanywa nibita ba boda boda ati muri 13 actually Sabit Vian muntu yamu timpura eja kwa free kick abwaba makanika abayo chipira chingwa munongo hanuya mitwene bakwata maro kusindika nanuya eberaka zo kutera header side ya bakwachira makanika trying to passes para bakanyima na kwachira kunju munonga zo kushara muntu hanuya 1 to do ashana number 7 na ugaba para makanika trying to pass babodani bagwiba kunju munonga baza kutambura para ate chipira chingwa munonga haraini no haruha la Lacazette trying to run can he get it Lacazette aina Osama okay kunju munonga zakshari captain Boba Chale bakaba azanibuna ya captain bagwachira mpora no midfield urutaro no Romani na rabatamani ya captain akapasa bagwe boda no mpira aba boda bachukana number 8 azogaba pass kwa tamu Gwatora Heru shot number 8 aba boda izina liyeye ndibamweta Brian ni kama kuru yes so throw in boda trying to come closer na Rabata Manuya again at the splashing munonga na Rabata timu ya bamakarika 1-2 in the midfield na pass munonga beautiful pass well intercepted na garukana kunjumunonga no midfield bakwata maba boda Gwatora Heru ariko bya kumushashe mama ni mikira nuko kira nuko bya kwewe kubera yuko bya kwewe nuko cyaje akapira akagakora kubira kacuru cyane ariko nukubera ko banyita bitino kubara cyo timone yabega bonjour mensuza babiye komeza bakamashara nati onka urwari rwona mukazo mwine nkanika turigire inamushanga shaka ariko ziti Charite Kibaju numanya hoje wani wanje za kuchumita mu bakase katukure za kuchumita za kuchumita mururu akaraseka girekata yisinsi no nyabura utangu wise zakagu Charite Kibaju bari munoga kora amara kweza biyona umugyono mukazi kwa kuteka tebekaterese ejaga nunji yo kamera mutute yes cyane zityo abamakanika majiza kutaho embera hanuya kokaba boda trying to defend very well agwachena shot number 8 na kwatamu Gwatora Heru no kuchuka bagushuka bamakanika fasta bakuteka line harukusindikana referee na jatenchi shuka ya gabiro tara nunji ya bamakanika bagushuka nkaba
kutambika Oiro teka chipira chiringo hanuya gwachiranya chijaji shot number 14 ari mu Oiro shatu refera jama muzana nakubi bakutandika senkuza na teka mpira mulingo munonga 1-2 trying to head it Rugayo Lacazette hanuya Osama chini Lacazette hanuya mpira bakwata mu gutora heru refera jama throw in aba boda throw in the judgment of the box dimension number 5 Kevin akatwijuka bwa boda yeah they were expecting mpira ngumbaza kwenda kushika box atira kasima abiri batire batibos aho no turebe hona abakabaro bamanya abakabare kabarerwa mucucu muyebe nangara yego akekubo kateretere kirijime yego yamagukora nkanjari yego ogendere kimweze ogere kimweze mu abayivani nabaheta kai ruchiga yeah imparo kanywero kitanga opportunity hanozi Kevin hano mpira chigwina bwa boda Kevin agaba pass ku Munonga Vincent ajya kutora mutekanjo hano yateka kipana guwa yona gusesama no gurugata yona captain kipana guwa ngubana kana kwata ladies and gentlemen my god it was a nice opportunity hano ya mwana yabamurebere far post good goalkeeping kurugowa Apuri yana mukayagwiyo good goalkeeping there kira kuchiriyo mtu play hano ya bagwacha twere mboko kapet kipa na kunyweza kutoza yama kipa ya kunyweza abanyoni bitu ababoda boda bamwetana Risensio atumira pia Munonga na Risensio kuri iguru baza kukwata mane ku Munonga Kevin aza kuronda hano chijaji no mpira chijaji na kapira na pasi ateka mulingo Munonga yama yakora bije amanda cyo kumachembo yakora bya Messi basi wakati abayo bagwachira no central defense banyani bitu aba bakanika teka chipashinga Munonga baguheading bari guhayo right in the midfield okurwana kwa mani yashana 5 Kevin kutemana kwa mani bakwata mkutora heru refana jatenchi abaho okushindikana throw in actually bagushika fast bamakarika 1-2 nabona gubura msakaza tambara yakabaka pass karunji Munonga hanu yes a beautiful pass hanu ya omrina mamushanja gwine eta cross tirishaka kwatora heru throw in karuru nakoha nakakibazo tumusanja tujwekere omwana abasa yes throw in hanu abamakarika throw in bakushika muche barabara ahiri box bagenda mboko yatecha kando kaya Munonga kumbe counter attack mbateka yo mpira na Rugayo hanuya Vincent no mpira Vincent Jaja achugwine Vincent Jaja omisho gahona ne bachugwine Vincent Jaja gaba pass no haru hanuya na Kevin no mpira twere mboko achugwine shamba 8 was a nice opportunity sometimes counter attack abamakarika kunameza pasa babu what a nice game to watch ladies and gentlemen nukutambana pora 1-2 bamakarika gaba pass it's a blind one nagwachira Kevin no mpira ndatika special Munonga hariyo tariwa boda bodio goalkeeper Apuri waliyo pia nakunyweza ku Munonga yeah agushika fasta buteka wa Bob kagawa the captain da buteka ku Munonga shot number 6 nagwachira ku Munonga mamweta bulusa nibatambura pora baza kuteka no midfield nibakabaka pass no yanaweza kutambura no hado goalkeeper na Rugayo na Risensio da kunyweza da byama direct umwana kwa topile kuninyina za kutambura pora urira gapira mama gatonda kabukoba za kutambura neza kushaka byanga babira boda nuya agwaje chijaji no mpira mamsindikana Yanga chijaji Vincent na tambura chijaji Vincent mamtenkana Yanga finally nagwa referee timuko tambure 1-2 referee timuko tambure yimuka utambure kushika fasta right in the midfield bakutuma wa shot number 2 nagwa yo pora bwa makanika nagaba passes pora bachitumura chika iguru Munonga la kati na position akore kopira kwa trail yeah bakore kagwa trail no kushika ogabagenzi bitu kandi ba makanika tina bamwizisako yeah kwisa kwende kuteka makasente karunji Munonga kando rukwenda roni obo ino mukazitoka mushukire no muzisako ubona kushubura no muzisako obano ndaroni ya school fees no muzisako obano ndaroni yo kuza kurwaza yo kozandika shozara jeno muzisako niyo sako nonje Munonga hey okay in babo namba kushika iguru ya mitwe kipana pora Vincent na kwata manuya very close gwara baharubaju my lovely Jesus it was close yeah
Yes, izukangu twine banywani bitu aba Red Cross Society of Uganda kandi bakugira ngo takagira buhuta oze yo bakereze ambulance hariya aba Red Cross Society of Uganda kandi batire mu center okureba kangugo mpira gwa Jendo Misho Ariana Junior School nibasangwa hariya akora no yes Ariana Junior School nisho rero abana okuruga omo Nasare section kuruga primary 7 yes Isaiah otware omwana we Ariana Junior School kandi batayi bitu aba Muisako nibakugira ngo ugere account right about now hariya wabana utahamu aroteti yabo mpango mronga aba Muisako nabasakuzayo bayigureho account kandi bagira ngo omutwaro gumwe gonka no wiguraho account hariya Amuisako nyenda ko welcoming Adam Abbas kansara Adam Abbas ubira ku bantu. Yes, kansala Adam Abbas webare mnonga kwiza Marina Salma kandi enyonyozi yambarara is here. Yes, Charity Chibazo honorable enyonyozi ya Prosper wabikozotia mubira ku bantu aba boda boda menda kwamba shikompiro box. What can they do? Kapira kagera munonga gwajia boda boda naba makanika bari aho gwagaje munonga kapira kagera munonga yasa kapira kago ariko muyo kapira wacha hivi ajabu mundi sasa hivi najua Kiswahili peke yake lakini ko kapira kajua kalikuwa cyane mpira gwaryo cyane. All right, gwaryo aje bari imbogo ariko n'umukinyarwanda kuri nyunu kumwe imbogo n'ugusogongera cyane. Yes, zakutambura hano y'abanyane bitu bamakanika bakwina hano mpora makanika no mpira ba passes hano ya midfield kandeke dispossess no bachwine nice passes ba passes ku Minonga bakora bamba gwihayemu mpora bagwachira ku Minonga wa Bob right in the defense Osama na kwatamu Osama mu defense nakwatamu agwansi Lacazette azana kubi dangerous play kurgoa Lacazette azana kubi eba referee ayina muoninga amuja chendeza amani kwijusi yangu turi mu yibaka rubona nagambire kandi birabe nibaho kona kwisiyaho hona hora abori tukusiya kuruje Minonga kandi akaruru ko mwakogu nako businje nakaru ko businje abese mbona tubina we are all trying to show solidarity okugira ngo abantu bitu tubegese kigambo cy'akaruru ko businje. That's what it should be, free and fair elections but also peaceful elections. So ngana tujeza kutambura mpora pira bakutuza heru the best programming yati Western in aba makanika aba garage bakushuka fast hano ya sigazima musikana Yanga chigwine aheriyo box 1-2 achigwine azokwetorozo mutaka pass aheriyo box achigwine ba makanika bakwata mpora izo kutwara mboka na jilata kutwara akabaka pass hano ya baze kuzana bagarike nyuma aba ba makanika 1-2 kande possession no throw in ya mita boda ijakwa throw in ya ba boda the throw in ya ba boda azo kutambura mpora refina chatechi. Yes, Bobze kandi izukangu Independence Cup netebekanisiwa batayibitu aba Vision Group TV West yes bakutelekaza Independence Park atogo no murundo gwa kabiri kandi izukangu nezagumane gumizamo every year kandi izukangu ekireki after party neza kube eri Rebiko na hariya Lakza Bar and Grill. Lakza Bar and Grill hariyo mukijaga we gonna be there. Izukangu tuzakuba tuine omweshongozi T-Paul Kakoba Boy naza kuba ariyo T-Paul kandi abeshongoza bakuza performinga izorebe Razak Banks coach Kambarara City izorebe Razak Banks coach Kambarara City coach no tindi coach bila kutambura hano y'umunyana wanje hano ya opportunity for makanika imikino yaryoshye cyane ko kumushaje yes abantu beza cyane ibayita radio series amampurire some nice gani ibiri katuli ba makanika ladies and gentlemen batunga goal if everyone deserve goal they ask questions and the questions have been answered. Nice goal hanuya tera goal hanuya now nenda kwisa mkorejo
egore joware bayagumeriyo yonka ndashimahise ng'omusikazi ogwe natwara emitwaro 15 emitwaro 15 imagine emitwaro 15 ezo zatebwa director w'embogo boda boda ahinga mbere ebi bayane bekwasa hapsa koba boda boda hinga mbere ebi hene bajangu nimba narabireho boda boda bichirukubi. What can they do? Let's wait and see. Batambana mpora kwibane kunonga yo Vincent Judge achigwine airukanga no mpira hanuya akaba passes na kwa tamina shana 8 kwine senkoza no mpira Ronald senkoza na akaba pass shana number 12 umsindikana yanga gwa refena jatenchi refena changu pia kwa boda boda azana kubi aho abuzana kubi sekazi ya mtere goro munonga ya munuremba ju beautiful goal boda boda hatia eto mpira mulingo munonga kanuno kwata mchego boda play take ahead 1-2 tia shana number 8 azako ndani captain akutunga tia kutunga shana number 8 zinariye yene bamwita Brian Abasa kaba passes anuya bamakanika sweeping mpira mulingo munonga na kuteka nkoro 1-2 batamira makanika again beza kurumba na pass bakira makanika na pass 1-1-2 nataka kupass kurudi munonga no haruya bachugwina bamakanika kwa side ife o washa number 7 na pass bachugwina ngira kutemena kwa mani rokutemena no kwa mani pia refana jatenchi pia kuchirumu refai ina chagamba aba hagoni ngembo bamakanika kwa kwikomisha bino kwa gaba passes ikintu cyamba kumunonga. Yes, eshongana kwa zizityo twijuse yangu TV West has the best programming lineup yetobero kimanya programs ati bose manya yama amakuru agachenjura gashomano amakuru agachenjwire bamwita Charity Kibaju ai ruhanga wanje ka tona wange Charity Kibaju ngaha wabi ni maana mukunda konka wabi amakuru agachenjwe nigashomwa tugusa yazamu yazana no mpira yarore chubondi go yaruga Maria bamakanika batabuka bateye mpira kuri munonga very well defended mechanics mpira achukua baka pass kuri munonga goal scorer wa Gwina Toro Sabanta kuteka wa number 11 no mpira action number 3 achugwine na mwetoroza kanzunzuru babina mya boko pana gunyweza go goalkeeper mpira yagunyweza kunju munonga na Resensio hpira pora Brandt yagutunga bagubeyo pora kude iguru kunju munonga Kazeta nagizo kurumba batomerana yo captain akaba pass it's a blind one bachira samanya mu defense yaba makanika akuzayo throw in Jacob throw in. You notice a few differences on attack yabanza abanyeni bitaba boda boda senkoza ino mpia gabaka pasa no harugo baguye pora abanyeni bitaba makanika na kushumia side ife niba kwatamu bagazo midfield na guhayo bagarukana mechanics mpira makanika batabuka atumina kana garuza na passes mpora boda bajangu no mubia 1-2 Brian na garuza nyuma na kuteka iguru Kevin na kutunga tagutunga na kumutunganya Vincent kumura bankito magutumura guhayo shot number 3 bushatu bwawe no bamweta Sharif Gaiguru pora Sharif no mpira na tero mutekanzu kunju munonga na Roberto Mahanuya on midfield mbakaruza ba boda 1-2 Senkoza aine captain Senkoza na pass it's a blind one there's no one ba boda but blind passes. I think one of those reasons zokujira ngo nzoze batize na blind passes mbakaruza kunju munonga makwata mutoga atora heru setro in kwisanga makuru gitaka chenchwe ngagarosha ibiri ya flagship news tushimye kubana bagaferwa kandi twine program yakweta twanure ntwatwi tugamba ibintu byona byo kubasa kuteka whether it's politics, economics, health byona twantu bigamba utaguma kujifera radio program aza kutambira pasa banyoni bitaba boda boda captain akutunga he couldn't keep it in play gwatora hero captain banyoni bitaba boda boda Joseph Nkuba. All right Bobze yizukango batahibitu abembogo drink nibakujinangwe cyo kunyonde cyamani habaho omuzani bamuzanira kubi makanika and the first 45 minutes of the game. Yes, nukweza wazityo makumya internet abanza timu ya ba makanika ine goro emwe
kandi ba boda boda abavuja boda boda guchirimana yana mie ahabwabo MC yes omwesongozi Regan K get ready. Yep. Regan K izukango tuine ebirabo nyamwingi kuruga omwisako ebirabo nyamwingi kuruga omwisako nibakugira ngo ugendo yigurewo account. Shukran MC kandi ntwenda kusima Honorable Charity Kibazo enyonyozi ya Mbarara atuhirente yamane atuhirente kurebeka ngogo mpira